Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa jamalifu, Mwenyezi Mungu narinike hatima njema, Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu alijalie heri na baraka na mvua nasiha ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu alijalie zinji na zinji na unono nasiha yarinike sitara wa malaunihat yaripue neshari shahwana damu wapeu ritikesa wanu watuvu adabu ritikesa wanu wakoupasheo shar zingare ye direktwe kadorlonio kaukanga mju ya ukaya zindi zo Mwenyezi Mungu yajo ukaradhi ikanga suwanadamu wa mastehi garuwanao nezembi zijilio garuwanao nema kafajilio ze famizahatu nana ze tambu ikao gar aminio ya ukaya haina mzima harumasi ujula wa duniani jawenji waka ya walawa jawenji waka ya watio karna uchuwa lidunge mwendo ujo upa wanushewo ujo ufedehi wangu ikao ketina wa baba ketina wazaze ketina mazababi ketina mazababa shaga muamini ya ukaya yemonji kado loni wa basa o wazaze kwa tina sharafa shawona haya wala fikira shangwa subutio waonesa ukaya mimzaze fulani kamambo izo ikao donono masulaha kwa tina uri ya Mwenyezi Mungu. Watukufu, Mwenyezi Mungu narinike hatima njema, Mwenyezi Mungu arinike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu alijalie iki wanadamu wa uhoma duniani, Mwenyezi Mungu alipone shari shahu wanadamu wapeu haukaya rijoju arki wapeu liki watofu adabu sha alhamdulillahi rihundu malezi kartisawa cha wanadamu ikao watoujua au binadamu na unadamu. Watukufu, siku leo vendredi ye sujet nga mjomba nzima ye mwenye sujet abili ngujo nsami haukaya kauhansu kaya ezahahe nga njomba leo. Waalaikum islam fafaluwa ye sujet kao oui salut l'amin ye sujet kao njoka uyamba banu sujet ya mzaza hatu ya henda Turki dayena ye mrume wahe mwana ikao hareke mrume wahe mwana hahe kumfornise kumnikwe shekao da ono masulaha finalement mzazi hamba golo Turki da hule zinru na valaka na randevu ya hahe daine mwana daine mrume wahe mwana hahe. Mwenyezi Mungu kado tiyata hali witi jamais sevesement bonjour frérot. Mwenyezi Mungu kado tiyata hali kerambe kesto zaai kerambe kesto ikao zilisao merci fau amada. Mwenyezi Mungu narpwene shari. Wa alaikum salam ronishie ikao ye mzaze yo ufanya misafara yo henda do hula zinro jayo kuza unu Marseille finalement abango de Turki da hule zinro ne mruma he mwana hahe yo uchua do deplace nde fanya hazi haruma ye province yo uchua do deplace nde fanya hazi. Mwenyezi Mungu narpwene shari ikawe mzazi oi hahundri ha Turki hakade na ye mrume wahe mwana anda shetani hakaza ya mbenue haparame mruma hahe apel video emrume haono ukaya ye mrume wahe mwana ngondani daena mzazi na mzazi katujirande konti ya ukaya vala ye motongu heyo hodingoni. Wa alaikum salam haikari
Mwenyezi Mungu naripone shar yarijali kiwanadamu wa sitara. Yudi amana yarijali kiwanadamu wa sitara. Watukufu rare jajar maze sujet au kaliunga sine sujet nzima hiyo. Chaque mois de message sur moi tatwa Eldaras. Vous les amateurs d'Arasa. Ikanga mfanya wa sababu ya Mwenyezi Mungu. Kama mlongozoni michira. Haukaya ngarendo har mafalik. Ya kiutovu adabu ya makalima mazuri na zinji zambishia. Haini mlika ulonaro. Uamini ukaya ngujo kite subamonde. Ngujo hansi empreinte njema harmwe dunia hii. Gando harma faz. Wandugu harunju harma zerezo. Wanji harma keso d'intimité. Wandu wanji anai. Wandu wambazinji. Gardo zao ya ukaya. Hason tipia on va quitter ce bas monde. On va laisser ce bas monde. Gabo wakaya watio. Gabo wakaya Mwenyezi Mungu ya watamani. Gabo ikaongasi ngarjo ulawa. Hewe. Kamambio wadzadzira njanjarme sushi ya hangu. Kamambio wadzadzira njanjarme sushi ya hangu. Kalendao haruma wakati mziru. Wandu ikao watona limiti. S'il s'agit des écoutezons tipia. Kabwanada matona limiti. Wadiwaza ukaya. Si tu veux ou pas, on va quitter ce bas monde. On va laisser ce bas monde. Wadzadza wenji. Gwarenga aux questions. Zoujwaka kweli haunrabo. Zaki intimité waja warungu wao. Mazababi menji. Waherma zerezo. Wababuha wamba unrongo ikao za tsubidi zamba. Nana makalima matiro ambishiao. Armaze kote zontipia. E makalima nazona be wadzadza ngwa Eldaras. Kam amini kanyi unishilia. Ni unaanza. Na mbaki masolitere haufanya sababu ya Mwenyezi Mungu. Na mbaki hamahaba ufanya sababu ya Mwenyezi Mungu. Haukaya haini usaidio sababu ya Mwenyezi Mungu. Merci beaucoup ma soeur Lamia. Je joue l'hypocrite, y a pas de souci. Haini mlufanya sababu ya Mwenyezi Mungu. Nafanya sababu ya Mwenyezi Mungu. Sha owanadamu harumaze janibu zontipia. Wakantio wambiliana umakalima matiru. Na ufethe hilana. Na upulana sheo. Watsina uvungu watsina lamu. Dese janibu zontipia. Wamba umakalima matiru. Na upulana sheo. Na wambilana nai. Garjo hufarla uhunduniani. Ketina wola ketina wola. Sevitozinu garjo ukansibana. Sevitozinu garjo bakibana. Mrungu njio hade ya mwana wa fulani. Olaha njio hade ya mzazi wa fulani. Olangu njio haba makalima mai. Ridua za ukaya. On est venu sans savoir. On va partir sans vouloir. Haini elimini kourongo. Je n'ai jamais prononcé un nom de quelqu'un. Je n'ai jamais prononcé un village de quelqu'un. Shangama bongawa joma kalima madiru. Kawambishana makalima madiru. Harumaze janibu zoti perma zerezo. Ujuko hanza ya ilewenai na ilewenai. Ujukanza ilewenai na ilewenai. Chanado chwa ya ukaya. Wenji wafefe hila nao. Wenji wanjila nao nai. Kam tufikiri, kam tuele ukaya. Ici. Car je ne suis emprunting. Car je suis message mbizaki. Ani. Message kao. Rolawa hunduniani. Sur le certain. Car je dala miso mdumzima. Car je ne suis message kao. Wana hatungwa juja wadwe sona ukaya. C'est des messages vraiment fantômes. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ma soeur, quand je parle, la mienne, ma soeur, quand je parle, j'aime pas prononcer un nom de quelqu'un. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi.
quelqu'un qui a indexé une fille innocente ou au pays yorohomi, quelqu'un qui a voulu salir une fille innocente ou au pays narohomi, quelqu'un qui aime Yapamrusheo ou au pays narohomi. C'est à cause de toi, ma soeur, que je parle. Désolé parce qu'on commente, c'est pour cela que j'ai parlé à ton nom. Mais là, je ne cautionne pas. Et tout ce qui s'est passé, je ne cautionne pas. N'tu cautionne. Wanadamu wambaombi, wanadamu wadeyao, wanadamu planao sheo. Haruma se janibu zote pia. Haukaya mikapasheo, mikadeya, mikafevehi, mitsudodea tambamu. Tout ce que je dis pas le respect. Depuis Shangama Bohewe, ces vidéos zinu, Yahuana da Montipia, les Janibu Zontipia, Gajoba Kivanu, Garjo Hufazi Bakiabo, Oanahaku, Nezitana, Nezilembe Zijevanu, Zidoona Zetarahafu, Nezetoabiabi, Ikaora Zianzarma les réseaux sociaux. Aukaheli mimi tu la mko tu comporte. C'est grave différent wana da moti pia wako kanwelezo. Aukamuju wa heli minrongo wao. Muju heli ni babu hao. Muju heli nji comporte. Aukaya ya utona hikma na akili. Muju wa swili ya Mungu. Haini mdu yake dhamana. Haini mrake dhamana ni hanyo ya hae. Haukatsinda hunduniani ya rien dedans. Shandi horjuka mwena. Watukufu umuhimu kuga mazonabi watatangwa Eldaras. On est des solidaires. Simante. Kole ya ufanya sababu ya Mwenyezi Mungu. Na likewazima ranzane ha Mungu, rivenzane ha Mungu, rifanya ha Mwenyezi Mungu. Shaheni ufanyo ha mwanadamu yoke tina hata maana fomie ya rekuli. Shayo ufanyo ili ya hunduniani na na akhira na likewazima sababu ya Mwenyezi Mungu. Na rifanya sababu ya Mwenyezi Mungu. Shahewe na fikire makalima maika udiambishi hao. Mruna tsende hata hanjia nai. Hanja famia wangu nai, hanja mwana wangu nai, hanja harma aswiliza wangu nai, haukaya garenda wolua, gamibanunga mrongo shaga mjolawa, gamibanunga mbabuho shama udunga mjokite ce bas monde, gamibanunga mbabuho mais si qu'il pleut qu'il neige, gamjwansa mplentika wanada mgachono zona. Ma soeur, tu dis comme si c'est moi s'il vous plaît. Ne dis pas comme ça. Je vais lire le commentaire que t'as fait ma soeur. S'il te plaît. T'as dit quoi? Faites vos pieds, mais laissez ma fille tranquille. Est-ce que c'est moi? Et là, tu dis comme c'est moi. Moi, j'ai ma bouche. J'ai ma bouche, ma soeur. Je sais de quoi je parle. Et quand Gabouanada Moualona combat, wadezana una wadezane shaizo izo njokanza na behe kalelo ya Mwenyezi Mungu. Homrunji harma famisa wangu, homrunji harma mwana wangu, homrunji harma arhamiza wangu. Yekanga wangu wamana wajimana wao hawa ulio yaunji harma ze intimite za ze fami. Watukufu haunji harma sushi hangu luambia wazaza hangu wa Eldaras ya ukaya. On a un grand événement, si je parle, Zofanishia, et Katsamba, Zorandishia, Haswabia Mnyezim. Watizangwa Eldaras, Ganimanzun Haswabia Mnyezim, et nous fanyo Swabia Mnyezim, Gasiwazima, chez nous fanyo Swabia Manadamu, Narens, Allo, Fijo, la Coca. Henu fanya swabu ya Mwenyezi Mungu na kewazima, henu fanya swabu ya mwanadamu na reti balo ficho la kuka. Walangar aminio ya ukaya, haini yafanya, uongu fanya hundoziliwa, ubangoni kiyama na na akhira. Shahinu fanya hapawa yoke tinata importance. Gani mwanzoni, hasbabu ya Mwenyezi Mungu, wajazahangu, wa Eldaras, nanu wa Komori, Monsipia. Haukaya juzi luonana, mwonesa,
mone sa watwania haukaya mfanya ili mfanya izo ikao doma unakaga mfanya watina uswaza mvu lijoma laoni hanyu limtoweni shamja haswabu ya Mwenyezi Mungu. Watukufu, Mwenyezi Mungu narjali heri na baraka yakpone sharisha wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yarijali heri haso nsipia haina mwana mkomori doka mahoneti doka wanadamu wakweli hani mradojwa izokao yambao yaukaya zinji na zinji lizambao zitona maana zitona manufaa ripulanao sheo rabilanao mbi ridojwa yaukaya hewe mwanadamu hufa rikana wenji na wenji wakana maana na ukwa wati rikana wenji na wenji wakahunu na ukwa wati wakana mali na majumba waranti wana na wazaze haina kalima mradi tohanyo anyi na doli filitre yo kalkule nkerongoa chamrati jevanu hasalise haba makalima ili aufedhe ifami za wandu ili aufedhe miji ya wandu ili aufedhe intimite za wandu wotu binadamu. Watukufu, ngamjo armaze mesaje za hangu rahane jaja armaze mesaje za hangu lumwambiani ya ukaya walati mwambiani ukale 22-23 inshallah ngamjo do livre nsolo malaoni hanyo ketina bidi mria deplace ndarma magaza. Je suis là, moi Turam, Mungu Johnny Para, yanabe Turam kama Filispiati, kama Murakadha, ili ni balie nchen livre hodahoni. Ha prix ya junior la 20 kilo 45 euros, prix lora hisi rahane ze magaze zilokunu Marseille. Yemidja province, comme Jodo Balakar, Rangou Toulouse, Rangou Toulon, Rangou Valence, Rangou Nîmes, Rangou Lyon, Rangou Nice, haini wajo uniparambangu wanzao, gamjodo livre harme michio, wanzo toni, toni ngejo huja, wanzo kontineri, kontineri ngejo huja, ohanza Rabbal Alamin, hata eze saki za 5 kilo, 10 kilo, ngajo kayabu inshallah, hanyo tipia, ohanza Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu na rijailie kheri na baraka likiwa na dama uhimilana hanjema haukaya wenji wajipose de question weijao gamjowona inshallah haukati ndizo bahina na zinji zicho usaidishe communauté gamjo zifanya hunu Marseille nana ze déplacement gamjo déplace leo randisa yen sohole mauli jomkin sharandisi ye mabawa chadungia bo charandise ye fi jadunga bo charandise ye mbatse izo zonti pia gamjo zifanya inshallah ho hanza Rabbal Alamin ala fuga jomone sani gamjo ziwana sensusi jao longo zale 22-23-24 inshallah ikawa haina mkomoni kuchoni para Ywanzo nsohole nyuheze shughuli nyumanzo mdohuza nyumanzo msise komori gamjo ulipara ukaya ngamjo huza rahis ikawa usahilishe mkomori yanzo fanye yaloze mwana ywanzo ya pihe yanze yafanye zanongo zahe na nipare baganjo msahilisha c'est pas obligé mria déplacer ya bemgundo arma magaza chao nipara ngamjo mlivroda honi haplikao moins cher rane ze magaza zonti pia nyimlo Lyon wa usikwika njoka uja Lyon gamjorongoa owanada mwanambie na nzie nresanse wanukao jukanze nsohole livre Lyon nyimlo nisi gamjoni para mnambie nyikao de mlonisi enganyuanga nresanse njen livre nisi. Watukufu, Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, Mwenyezi Mungu narnike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu arjali heri na baraka. Lamia nyimlo pari yo ulesa dawata pari jomkinishi harije hata pari ijomkinishi harije ngolewa omhimatu sahilishe wakomoronsi pia inshallah hata pari ijomkinishi harije shayhora hakan jatle programu shage jomkinishiha hata pari rije ma soeur Lamia rije livre yensuhole bo Mwenyezi Mungu ajojalia rikiwanada mauhimiliana hanjema ye mkomo rujohima haufanyanro haulamwa ye communauté haufanyanro za communauté rimreme kots rimhimilie rimanzize bedo wakati joba sauha rikejeza nsizinro jina zilo hunulaya wa alaikum salam hasbogos rikejeza nsizinro jina zilo hunu Faransa wahimiliana hanjema haukanga joya ukaya Turam bientôt gamjo jokaye kensole ija kawana ubira même pas 6 mois 7 mois nana za sayanga johu jamabe mashallah rekama bawa de conteneurs des ailes resaïlisha komor reka des poissons de tout ça
on va faire la continuité ili risailishiane suluhu nulaya ekamgwa benze ho hanzahi rabbal alamin Mwenyezi Mungu arjale heri rikiwanadamu wa uhimiliana hanjema rizie hopulana na ufedhehilana heze janibu zonsi pia rikiwanadamu wa uhimiliana hanjema rikiwanadamu wa ubushilana hanjema mlwatsi je ili haupashe oni fami haupashe oni nidaho haupashe oni mji haukaya wotsi binadamu haupashe haukaya leo mruheya ya demwana mru au ya safi mwana mru au ya salisi mwana na ribaki hawasi au kanga jokaya owana ngoma innocent watido kaya harmaze de bazaha tusuluma adulte Mwenyezi Mungu arjalehe na baraka alikiwanada mauhimiliana hanjema shaga mambo kaya wazazwa erdara sakena parojo hufa ye erdara sakena parojo hufa ye erdara sangejo ubaki au kanga jokaya Go yabo ngwafanya uzinji wakafanya zinji nani asinga joka wanadamu wauone sazo ikaudo zifanyishi hao wala karnaudo tata sazo zifanyishi hao hamahaba ya hoa zadze na Mwenyezi Mungu haukaizongu wafanya sababu ya Mwenyezi Mungu watukufu garjao harmaze esuje ya hatu yesuje ya hatu wenji mtsidiwa ze ukaya mitulamu ikaudo nlovanu Rani Djanjarma ce sujet. Je suis un homme qui est vraiment, si jitoli à 100%, harma omji, ikaonga voye communauté yonti pia ya Comore. Il y a toute la communauté. Je suis un homme public. Un homme public. Haini vanu walo mahafali, si ukaya, sous participer, si wenda. Nana sous fanya déplacement à l'extérieur. Haina mjira henda su bahara. Haina mjira henda su himiliwa. Haina mjira henda wanadamu sante. Kaya Turam, il est à Lyon. Il est à Nice. À Paris. Wanadamu sante kaya Turam là-bas. Wandu santo wazazi nana wanaume. Haina mlukana bezo ya jahimile Turam. On est à Marseille. Garambao zinji. Na zinji. Ikao. Sous par sa des menaces de mort. Y'a ma cafard, na ma bâtard. Na ma démon, na ma vampire. On va te faire ça. On va te faire ça. Jwa aussi kunafanya message ya Rwanda wash. Wakauhuza haruma ye pont. Tout près ya boulevard national. Wakaudohuza. Ikau tsede tfanya sambla. Comme si gamanjo na tsahem dzima nende na reme. Na zila pia gamanjo nende na hakikishe si c'est vrai. Il y a une Comorienne là. Boom. Ok la mia de helilo. Ikao tsende wakati minahenda. Wakamzima hajipusa vers moi. Harmaye poya boulevard national. Ikao tiparisa beaucoup de menaces. Ya wandu ikao wakaunshangaza. On va te tuer. On va te niquer. On va te faire ça. C'est des valeurs katina hendarmo pour environ 23h à minuit. Parce que même quand John Lale, nous là au boulevard national, hata Bougainville, Hemindu, Mikarenge bis, Mikarenge métro, Mouja Hemindu, en plein live sur TikTok, on voit le Sokaya, Mikadonda no Kauha, Mikadonda no Ringringa. Et Katsabanga Mwendo, j'ai pas besoin de regarder derrière. Il y a Allah qui est là, qui me suit, qui me protège. Wakatina henda, Titengela Manam Shemzima. Ça va, tu vas bien? Oui, tu vas bien. C'est combien? Il a dit 50 €. Ça va coûter na haya en Comorien. Ça va coûter na haya. Il nous a zoabidu fanye. Tulongwa shi Komori. Il y a première parole tulongwa shi Zungu. Ça va, tu vas bien? C'est combien? Il y a mzima hawala la hende hata sarma mnakwa. Wako kam na garage. Wakati amba 50 € tulongwa shi Komori. Saba kutsona haya. Kusaka banu ngojito wade. Ngojiposheo. Hansonyo. E kaki yeti mkomori. Kajajo yelewa. Izo ikaudo na hamba shi Komori. Na e hansonyo. Hanyongo wenzia. Wadungana waili. Va. Wende bavuni ya bakindo. Mwarabu dia kabakia. Depuis ce jour. Kwa jaja haruma ye are de bisio. Waja wado wambangwa huza uzunguza hao. Sha. Yemasi huyano botras. Si para. Si intimidewa, on va te tuer,
On va te montrer. Tu te prends pour qui? Yewendo. On va te montrer. Yabonga mjoka ya wauangu walona cellule. Gwaona wanauma hao mabandi. Gwaona wapuao. Wakanza wakegwa intimideo. Ye mrude intimide solda. Mrude intimide suja. Mrude intimide shababi. Ika ungarmu mjua Marseille. Winjua wazazi. Waparu zilongwa flispiat. Waparu hamba gwajo puwana hao waje waniwe. Wambangu wajo puwana hao wado mla flispiat waje waniwe. Est-ce que je suis pas là? Je suis là. Est-ce que je me cache? Je suis là. Est-ce que je suis où? À Marseille. Yemi kaka flispiati mukaya. Yemi kaka gamaze mukaya. Yemi kaka boulevard national mukaya. Wazamba ukaye mwana hatu gwajo ukorije turam. Wasukuna ba ukaya s'il vous plaît. Gamjua wezoka wanahanyu wafanyao na mzie. Be wakanswa huzao. Wafanyao le travail facile. Gagne ma responsable. Wafikir kazi la insulte. Wala tuwadea harungwa jo wapua. Est-ce que titrawa? Gami Marseille. Parce que personne ne me fait peur. Le jour que usiku wangu wa mwisho kauja, tinaka ushida nenjeze hata mnanukta. Yabo ya aucune personne à Marseille. Ya joshida ya nkliye ndani. Ya joshida ya nshangaze. Wala beke yo joja face à face. Gujele wa ukaya boom hamdani Janfar. Gujele wa ukaya hahimilia shababi. Hahimilia mrume. Mwenyezi Mungu narijale heru na baraka. Riki wanadamu hanzana. Riki wanadamu uhimiliana. Riwane zembizi zie. Ritiki wanadamu fedhehilana. Ritiki wanadamu pulana shao. Riki wanadamu hambanrongo ikao. Maudu la wahon duniani. Mwenyezi Mungu jambe shapo. Mwanadamu haka duniani. Haka hambanrongo ikao. Za usitirifu na makalima mema. Haukaya sonsi pia. Hani luganaza eroreza hae. Shami mitiram. Ye eroria hangu jo utunda hunumanga. Gejo hamba turamu suru ya parohibe mwanamshi. Ba hata hiyo titore ya mwanamshi ulo Marseille. Ya jo hamba turam. Regarde la conversation là. Tu m'as déjà dragué. Y a aucune femme qui va oser de dire ça. Parce que j'ai une seule que j'aime. Tout le monde sait que Turam, il est amoureux. Y a pas d'homme gala qui va m'attraper. Haruma upande, wabetani, na ndongo ikao, zaki upeu, na rohombi, lohunu Marseille, ikao ngar fedehila nao, ngar pula nao sheo, riso ujoka yedira, rija ngar joulawa, ketina mzaze, ketina shababi, ketina shababa, na likuwa nadama uhansi amplanti njema, mauduro la wahun duniani, Mwenyezi Mungu ambe ukaya, masha Allah, vas-y, tuubulia mlango mwema. Merci beaucoup Lamia. Watukufu garja harma ye sujet ya hatu. Sujet konga mazonyo wazazonyo pia mlobanu mbue mashisho mwishie. Ni wazazonyo pia mlobanu. Haukaya hunu Faransa o wazaza hatu winjwa hao walihitima hapenzo. Njapano henda dahoni mamzaze mimituramu. Na juse matso na mangalia. E matso hangu yoto kobonte. Yode linko jikomporte. Njapano henda dahoni mamzaze. S'il s'agit à n'importe mzaze. E matso hangu ya kaja. Mushi sobonte. Ya tujombe banwe mala helia nangala hamangu nanzo. Banwe hajanza na binrongo nge muhara. Je évite. Nous éviter. Au kamikanza fitna. Voilà, il n'y a pas le moment que je vais être intéressé à une maman. Jamais de la vie. Kabatsu wakati njo intéressé à nademi bani hamaturamu. Njajo paro excité ha. Njajo paro hendata nje envie. Mimi, jamais. Haina mria tape dans le 53 ans. Uheya. Njajo paro juheda tani kane excitation ya. Gamzambo banute. Haina mria tape 53 ans. Mimi tulamu. Njajo paro juheda ni kane fikira ya. Jamais. Njajo zifanya. Aukanga nyinua na hanyu ngasima kapabla ushida ruwadrage waranze. Ganyinua na hanyu gwa uhunu gwa rengwao ni mabibi na makababa garjo wadragi wakiwanrosha hatu.
Che kaipasa. Ye kaipasa. Jeni mrengeni na nyinga nina wanawati tila juja waki wandosha hatu. Jeni ngeni wazaze gamjo uhomo yao. Gamjo uhomo yao. Na mjiste. Garinda uharme suije. Antar, je t'ai jamais vu dans mon live. Si t'as venu dans mon live de dire n'importe quoi, je vais te bloquer. Il ne sait pas Jukaya, je gagne des sous, que je gagne de l'argent. Il nous pas géant en goumimi turam. Gamono. Hey Nimru, ou d'autres commentaires fantômes. Il ne sait pas que j'ai besoin, il y a ma abonné. Gamina 5000 personnes, ika mutsuja, si ajoute en droit jina. Ni utsuja, si ajoute en droit jina. Ntina page comme quoi, j'ai besoin de gens, waje, wambe ukaya, rantu abonné, j'ai pas envie. Yo, Djojaba na fayam na montre, je sais que bloqué. Des Facebook et Rango, c'est moi qui commande. C'est pas une page. C'est lui qui va venir de dire n'importe quoi, je vais la bloquer. Oui, ma soeur Lamia, balle perdue pour vous les mamans. La plupart WhatsApp, Watsuna Tambahik, Watuko Fongarjo a mon message. Il me le TikTok, s'il vous plaît. Nam tapotez s'il vous plaît. Akagam Joka Yanja parent de ce live. Yati mon TikTok, yatse coupé là. Oui, Mzaze. Yazaya wana waram, ay wana wane. Wana Swahili, na wana Umewaili. Dihelo manama Asbogos. Alaykoum salam Ibrahim Ali. Ce qui est pur, c'est quoi? Ce qui est pur, yemana hemzaze yemtiti. Manama Salim Salim. Les affaires des autres, ça me concerne. Parce que quand je parle, j'ai jamais venir chez toi de demander de savoir ton problème. Quand je parle, parce que tu as venu me voir. Et Karunamia, Mitirongo Atimpakati par ça, il y a version, il y a concerné. Ok? Je t'ai pas invité de venir dans mon live. Quand je parle, ni ou paratsambi lo nemazetoani. Yemazetoani warodonaït sambilo. J'ai jamais venir chez toi, Salim, ok? Quitte dans mon live. Comme si je suis chez moi. Comme si je suis sorti pour venir chercher des histoires. N'diaparo rohana demande n'ongozaji. Nous parlons tifarilo. Si tu nous es de côté. Yabam Muhammad Aweka t'a devenir vraiment bizarre. Tu n'as qu'à aller. Là, te soigner. Parce que n'ja pas de jarma ze famille zahanyu. Nabenam nambi ezetambu zahanyu. Haina rogoi kao nko uzamba. Nide mko hujam nambia. Banda mon nambia. Mitsi jurongwa comme ça au hasard. Ni wanza ni hunga solution en privé. Alaykoum salam Hadija. Oui, comme je l'ai bloqué ma kababoyan. Que Djabi disait concerne les problèmes zawan. Comme si c'est moi qui viens chercher les histoires. Watukufu yemzaze woi yemwanahe yemtiti woi mwana ikao lona 20-21 haloloni mrume hata wafanya ukumbi yemzaze woi mzaze ikao commerçante yoka hunu Marseille. Merci beaucoup Abdul Karim. Yoka hunu Marseille. Chasse qui est pur. Harmou zero ezen gozafanyishia. Wazaze wenji, ça va vous faire du mal. Chana zike conseil okaya. Mrenge penzo. Mkondeza mohitswani. Kamtuona kamtuishia. Na mkera. Ni wazaze hatu. Malolo anu wababa hatu. Mkubale mahaba wa monesani. Nezenyanzo wa monesani. Mrentile penzo. La ukaya wababa watso ushinda. Baba nu hatasima zababi kartu shinda. Vanunu manga hatema zababi kwa tushinda. Yabo mtije mrensu wazaza hatu. Wababa hatu maredenai. Mdungu mazababi wadung panisheo. Haukari rende hana hanyo.
Gansongo ukansir do vumbua izoika ungarimfanyao ni. Ye mzaze woi, yo do henda Turki, yo henda Dubai, yo uzungulia, hende hafanya ze marchandise anida hulu, ezinduza hae, habala haja unu Marseille, gena le dukala hae unu Marseille. Ya wazaze wanju kwa joji palpite. Deja goji jowe mzaze nurongo za owa. Ya wanyu wazaze mjuka ujina mbozi, ça c'est votre problème. Ikawe mzaze woi, ngusorte daene mwana, ye mrume wa hema nahe ye mtitulo na 20-28. Ye mzaze woi, ngusorte dayena, ye mwana, ya lole mwana hai, ulona 28. Ngusorte dayena ye, yo uhule mwana wa imagari, yo mfanya matamani, shazika huja zilaye, mria elewe ya ukaya, valale gari ya hulie mwana, ye mrumahe mwana, vala kaja mhulia tankela, yala mahaba ukade mrumahe mwana, ngumhulio paske deja, hasaha menyesha babi ankiri, gudongo mrenga yonda Burundi daye naye. Ezi jaje, tu rames. Pourquoi tu dis ça? Mzadze e mwana mme yode déplacé. Yodarmwa na miji walo karbuna karibu yofanya harihazi za husu gazi yodenda yoshange gazi yojua mkinisha yabe ha Valence yojua mkinisha ende hula shensu ila biemru mshaha ya ukaya ngwendo harumahazi gujoenda fanya une semaine gujoenda ende ya fanya une semaine na bala mzaze ngondo Turki haruma biashara walawa usikuzima mzazi hapa shainde Turki oi halawe deuxième jour henda mazazi zahe na bala hakawenda ende yake dene mrume wa hema nahe Turki wa bubuela via Latif hakawenda Turki daene mrume wa hema na uende wake hula wa bubuela vi subhanallah na wayi mzazi ulona mrume ye wakaujulani haji mzazi hakolo teli hapale mrumaha hakaumone sezundu ikaudo ya hula hakauone se mrumaha hezindu ikaudo ya hula na mdora mbuo wanadamu ikao walihitima hapale mrume o telefoni gumoneso kaya boshetsi ului titsahain ola mrume haji konsantre mwangalio hatsona ye mrume wa hema na hodingoni habiri hadaza mzaze katujirande konti ya ukaya vale mrume wa hema na haonea ola mrume kajabai hanyo ukaka hakarongoa ijo mkinisha mbabala haono mavara ijo mkinisha yamba haono mavara ola mbaba haji konsantre nguono mdungo muzisa yejusa ila ruone ola moto kajajirande konti hende hakansi hodingoni mwa mzaze hakansi hodingoni mwa mzaze ye mrume hamono ye mrume hambie mrumshamba ye wondo ba ye mrumsha kupe telefone ya Latif yenda woti mru ya la hitima wamrulo telefoni wapare mrumaho umane so zungukaudo ya hula ye mwana ye mrume wa hima na haho ya kofu konida wenaye kuja prise de conscience ya ujifikiria ula mbaba kajaelewa hapare mwana hahe mwanamshe mrume wa mwana hahe mwanamshe habebana mrumaho nenda habe mrumangu ende hazini abaga usulka mrume ende hazini abawi mrumangu ende hazini ende hazini akaunda oui papa mrumangu ende hazini abagondo tulon harma hazi kujufanya une semaine mbaba hastahamili. Merci Salim, il n'y a pas de souci Salim. Désolé. Si je t'ai vexé aussi, désolé. Parce que moi, Nadam, il y a Bakalima, la Janaï, Rambakali Janaï, je m'excuse, mon frère Salim. Aukaya, tu as fait un commentaire comme si c'est moi qui cherche les histoires de gens, alors que Mikavouma, ni on a Aukaya no Katulor, ma message, ni on a des appels.
C'est pas moi qui appelle, c'est eux qui appellent. Les mamans et tout le monde. On m'appelle pour leurs problèmes. Parce qu'on est en confiance. Si je te vexe, Elina Rongo, désolé, mon ami Salim. Quand mon adam dit à reconnaître, je demande des excuses devant le public. Et quel commentaire l'angle Rongo Zamtsa Osama. Amade Likao Amba désolé dans mes commentaires. Ikao hapare mwana hae. Na mangale usubirifu. Wambada hapare mwana hae. Ya juwe. Emru maha hongeda hu. Ula mwabe mru mangu hende haruma hazi. Abanga osur ma fille. Amba oui, mon mari il est. Amba ye mpare abasa. Mpare le joka ujo ujusis. Hapare mru mahe hata kaja jusa. Hapara papa, pourquoi tu m'as demandé ça? C'est ben on a bien on demande que mru mangu ngedahu. Finalement ben mpare timpara tsojusa. Ola mrume hapara mzazi hajusa. Amba yeba ne mrume wa hemwana. Hudungana do na uja Turki. Zabandri ya tswambie ye mrumshahe ukango je Turki. Non, wait sindaye. Amba chéri ti capturé. Chéri, ti capturé. Habeshe ya mzazi ila captura uka umbaba jeune. Umbaba wa huwakati. Umbaba wa mabangwe. Ha capture hari ye mrumshi. Imrumshe hazime telefoni. Yemwana gupara mrume katsujusa. Gamma bioni dejanga sina gardo la fanye emwa. Ye hadisinu mzaze kajareje Marseille. Ye mrume kajareje Daroni. Eske wareje Marseille warenge nyumba. Eske ngwa wadzima. Sha ataba sarzambao mzaze ni vinikonu. Yemwana ye motro la katsujusa zemrume. Yemwana emrumshaha ye telefoni. En tout cas, mbaba kajakana choix. Ika obligé yambie ye mwana hai. Ika obligé yambie mwana hai. Ya ukaya désolé ma fille. Ye manana hupara na bapara mrumaha. Ye mrumaha hongede na dena mzazaho. Ngwao Turki. Ngwao Turki ngwala ubadzima. Ngwao Turki ngwala ubadzima. Mama hao hanipara. Haka unone sezi nukaudi ya hula. Emrumao haviru hodi ngoni. Sida za jaka nsodi ngoni. O wakati nabia mzaze ya uodo mzaze ya kupe telefoni. Yabo a partir de ce moment là ya natif. Yo deva hanu wandwana mokaye wa inde mana. Mama hangu ya huli emruma hangu gari. Uwe mzaze ndo Faransa. Yahudi ye bel ani ye bofiswa ha gari hama hababa halingedene mwana wa ukwati hunu manga watazamanda watuamba ukaya bo wede mduma he mwana renga mna gari tso wa mulati €1000 renga isonrabo watazwa balandra wanzao nyikubina malisa hafula hari watende tuwa mapesa yahudi ya mwana gari ye mduma he mwana gari finalement Sandi Solaïa, indemana ke houle mwana hangu, yo houle mruma hangu ma gauche. Papa chaque fois maman, elle amène des vêtements pour mon mari. Papa chaque fois maman, elle amène des chaussures pour mon mari. Papa chaque fois maman, même elle achète une voiture pour mon mari. Ils ont sorti pièces il a yanze. Ewa, si nous des atsoge mzaze woi, ya dongo gate mrume wa he mwana. En tout cas, il verse ya mzaze njai Paris. Au comme mzaze ke porte dispari. Yemanani rongo wauna amini do ukaya mbaba hanereya ye kapturi tionoka kwali waide mrume wa he mwana. Subhanallah. À ce point, mzaze mkomori ye mrume wa he mwana ha. Na wega ona mrume ulo jeune, mrume ulo na zemvuza ngo urenge mrume wa he mwana. Wende hata umlipie pia mwende Turki. Na bala hambie mwana hao. Mwana moto mtiti. Ulona 20-21. Yanzu ya jibiwa. Daini mruma. Gojo kwelibo mzaze. Udombule mabaja mwenda Burundi. Napo deja lule mwana hao nga unamna mwana. Wafanya ukumbi. Wa ukumbi guo YouTube. Ya Latif. Subhanallah. Deja usau paranaibu. Msoda honi.
usede ujisisangamani utijiwe na izo hujua ukangorongo shahema na haho ya hala msohoda honi yengo zime téléphoner jusqu'à quand ko zime téléphoner jusqu'à quand haini izo wafanya shawede mzaza hai kana utokulata haini izo wafanya wede mzaza wa msaya kana utokabandone msoda honi parce que mwana ke bouleversé raidi hurenge mrume wa hemana shange bouleversé kwa tuhujuma la nikauda ulio ye mrume wa hasaka na kahubakie mrumaha wote sangondo sa chare joyoda honi yengo tan jusqu'à quand wabagondo wafanye 2 semaines Turquie déjà garde la fanye 1 mois na wakati mrumaho ya huona ishaka hupuse atafanya appel video hindri ishaka hupuse atafanya appel video hindri fanya hini za ufanya uje nto ukenchi done mwana ulile uregrete utahitauba baada hupamaha sha engo tla watansundaji yengo baki watansundaji antuke mrume wakana hukelentsiza wodeja hamba sepini robe mnyezi mgemwana hao yatijisuicide au kakabati wana wabawa rohonya ngomado wanazalo banu hamado wana wazalo banu shango baki ho jusqu'à kabo mzaze wewe gawe injoignable kutuparania o wanango armahamu wangaona wanawaidi wanaume na wanawaidi wanawashe o waidi walolo wai wamregeye mrume bomzaze de mwanao ya mtitulo na 21 waidi wamregeye mrume a partir ya histoire hiyo a partir ya histoire yo bomzaze de chaka upuse mwana hao yambie ya dévoiler pia ili uko ugate ya professeur hao ukauhulie mrume wa mwana hao makoshi umhuli yangu wamfanya matamani hata kurso zimoda honi umhulie mrume wa mwana hao gari umhulia gari shayendi hata yunrekaba ne mahaba kafanya mrume wa mwana banuda bo madungana macha Turki uloda wane mrume wa mwana hao kwa Mwenyezi Mungu akanza ya huvenue upara appel video udoni se mrume hao zinruwa hula Mwenyezi Mungu yabale mwana hola ye mrume wa mwana yaje ya muheze yajivenue ye mrume wa mwana yajibala katujirande kontu kabala bala mzaze ngo telefone appel en video sha Mwenyezi Mungu akanza jambenue izo yajibala ya kenti ya vile mrume hadaza je ibane mrumshangu hatwaba gondo Turki yendi ya hulezinga tsoyi hani parangu no sezinga ngabo mwana me yavira shimwe de meola yavira bala ulama de mrume wa himana hatu mbaba ya baye hanyo ya hahe kajasubuti ambati jao yadaze finalement Mwenyezi Mungu adia pousse ula shababi yendi ya kenso dingoni mwa mzaza hafila naona azana telefoni mbaba harambu wangu mzaze katujiranda kote kaje so telefoni shamzaze lesi shamenye akili da watongo ujose zinru yomonese mrume kasi ulinu katujiranda kote kaya banu harma ekran banunga bangamar mapel video banunga botolo dingoni yaone hao ya latif subhanallah izonga mtabi hao ekarmambia ninyi wazaza hatu ya ukaya nganyimanga kamtsukina nganyimanga kamtsukinaya no wanwa umahanyu no wajomba hatu wa mlolani shamkansi kamrongo hatu wanwa umewahuwa na hanyu siparufanya video ya mzazi watoto wana hai hodahoni nabo ye mruma hai hamitie mwana ye mtiti hanza ya viole ye yotifanya hazijua hato wana habae wana zihanya subhanallah Mwenyezi Mungu nanike hatima njema Mwenyezi Mungu nanike mwisho mwema rikiwa nada mu masajo ridione nkardo joka inu aibu
inu aibu kanuma sababi wenchi lohunu ulaya karanzawe mademili wadolu te bloquea karanzawe mademili wadolu unika aso en tout cas sidami. Moi j'ai pas besoin de donner de 50 quelques, j'ai pas envie, je pense même pas que j'aurai avoir besoin ou d'être excité ou ni bande jamais de la vie. Njajo parle d'excité. Yaboni mademi mama wazaza wa âge de 53 ans wenda yaboni wazaza turam namdi waze namtoe mali hata kamtoni kema kalbo shotso wona haya wanzo matériaux jamais namone haya daurisa ça va pas namji respecte wana homrende hata à ce point yarenge mlume wa hemana subhanallah pomme la mia c'est ça urisa mlume wa hemana ode mtiti de mwana ye mtiti wafanya ukumbi wamloza Marseille wapara mabani haya wapara yemiji wajayabo gojo urenge mwana ye mlume mwana umbali onda Turki sinyangu ya latif inu hadisi hindi ya Rabbi kamundo bahati bandandami kamundo bahati bandami do ambilwa kamundo bahati bandagami nuko confiance shawanadamu wenji wajo mafisheni wanadamu wenji wajo mvumbuani na mwone haya bwatata hako ganyi wenji hunufaransa nyikamanza mwamba kwezi wakati na jone ngaza sura za matula muti mwonesani mjodo kubalie kwezi wakati na jone nga ze sura za mama turam kaja timizi 60 ans kaja wasuli 60 ans kawajo bira 3 à 4 ans hata 5 ans ne matula mia wasuli 60 ans nam tu respecte. Oui, madame, waujibaliano waujibaliana mavushe mema oui garzi jua ulikubali shabamba kwamba uzulu haukawinji gani hunu nyikanza mpalo wazazi nyikamanza mwamba wazazi jamais nikamanza mndu yamba kwezi nyu hausiu hata ngaswaharo mwabia ni kwezi nyu wazazi romwana ni mwanziani si waharo amba kwezi haukanyi uruja wano ye kwezi ishia kahuono mzazo nziani amba kwezi amba yeje ye kwezi na yeje huda unada kwezi na yeje mruamba kwezi mruamba mbona chakwezi yeje n'importe quoi yeje parce que kubale kwezi yeje parce que wanze kama kwezi yeje wala ngwanzo nambe kaya njema namji respecte bwazata s'il vous plaît namji stay mleti mdojo kaya mwende Burundi depuis les années 1 2 3 mandi so enda mbio rangu hale rahema kati sisi rejazalo do mandi so sorte na sisi rejazalo mriza ya rija le uti baba ye esprit wanse uranke badu wa inke na mabula wa inke na zingo ujeshida do hurawa na udo hure mama kode na mabi na mreti tu respecte ba ça va pas abunga mjokaga bu masababi wonja choba wongiri menyeleyo imatemia hatu n'importe quoi kanyi na wazazi na mreti watazangu tranquille namda kubale uzazi beke na wenda hata isasanye ikama motolo na 20 ans au 18 ans désolé le kalima désolé kena wenda hata isasanye ikama motolo na 20 ans non tulamuhabiri raidi civil yabo yokatisa wano ilaha le moto mtiti désolé comme ça usama Narjiste s'il vous plaît zahangu narjini kimasta na ukana baraka damma tulamu ya nisaya hata loba ni babu hao
kana ukasawa ne mwaka ulona 20 ans 23 25 ans ou 28 ans 29 ans yoti sawa kamna uramba nabo hey nodi sihir kambulu wana hanwari ranka mana so zulufu nambulu wana hanwari kema sababi mrenso uzulufu no peu sawa nga poto disparu kusuone habo mzazi wende Turki wabaguda fanye 2 semaines rangu wakati wajifitinia wadekuvula kanga udone mwana ya mrume wa himana ho Turki uzime telefoni kutujula namba banu uliyo ya mrume wa himana kajareje yo hae katsujwa ya mreje Marseille mrenge nyumba Marseille ya hubaki Turki yeje shaksawa kutuju sa telefoni wanao kwa tujua emanaho manamshi umrege ya mrume kujaja waji justifier même y a pas de justification sham e wanaho wajuhanza bomzaze ureponde telefoni urejei yo wana wajuhanza ureponde telefoni urejei hunu bomzaze kwa jajuhanza ujisuicide na uti ese wamegojiwa. Vous voyez namdele okaya moi je mens pas. Ça c'est des appels, à chaque seconde appel, si nous toujours dossier en rouvre. Allô, camion direct s'il vous plaît. Ah, tu vas me déplacer, il y a une ça. Désolé parce que là appel. Nyesi mgunarnike khatima njema. Nyesi mgunarnike musomema. Nyesi mgajeleke wanadamu hanzana na upenzana na uhimiliana hanjema. Rirenso upeu nezero hombi mzazerejei utikei wa ujiwa wada uti esei wambego jirondonai parce que zinu hujua urege mwana mrumahe mwanaha na mwana mwikao ye mtiti wa âge de 21 wa mloza haukumbi huoze hubale mrumme humbala hwendeza sawe yabasa ulofik ya Rabbi ibanu gamontuka nguha madazi nukazna ujulaniha ibanu mzazi wa mwana gorongo mrume wa he mwana umbele wenda na msafara wendeza ngontuka ya kazi na ujulaniha. C'est ça le problème. Sawe yabasa kutujusa est-ce que ukawhatsuka ya kazi na udekuvra lo hombe la dua Mwenyezi Mungu ajali kumalani ulio ngawe na Mungu Dieu des amants. Lo hombe la dua Mwenyezi Mungu ajali kumalani ulio uje lezo somwana ha. Lo hombe la dua udojo ukaya emana hao umangamize maisha haukange harma presi ange harma dambu na mashaka ya de dépression osume mwana hao ikao vraiment kati tranquille lojo ukaya yemruma hao abasar zambao hasa ha gondo zahe kana hukelensiza hebatan waifanya subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima njema yanike musomwema owadzazahar wamtsweda mafaze bimobonze shamruguju yarenge mrume wa hemana hata walufango za kibatani wa wasuli harmapwa ya uchamfu ya ukamana hao demna mwana hao mtiti maude mwana hao yabeka twanza ya huone tuwe mwana hao haresiste kacharenga kadla kacharenga kabila ngwa china shahakubali mrume kaudu wa mrenga wamnikaye hakubali mrume kaudu wa mnikaye. Est-ce que c'est normal ujo urengie mrume hao merci beaucoup monsieur le conseiller. Est-ce que c'est normal ujo udo jouer avec yemrume wa himana yekamtsone siri asrar ya Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu akaujajia mbenue yende ajibate unje m'appelle video za kibatani na bala kutiwa wechone tali shanga odo nda wenda yemrume wa himana. Subhanallah ya Latif wilon kerali wa alaikum salam. Subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike musomwema Mwenyezi Mungu arjali hirna baraka riki wanadamu massage ridojua rogozili sao ridojua rogo ikao za aibu
haukaya zinu ya mzazi wei hakaujua iske ya motodi ya mdragi wallahi na Mwenyezi Mungu gam amini kawe mzazi wede wa dragi motowe wede wa mdragi yekedo anza mjuwe ya zindu ikao ya mzazi wa yahulia ya mrume wa hemana wallahi wede wabahatishiwa wajibata shahani mriaka na hikma hajoka fikiri la ngoma doni razinze jaja ya mhulie gari la dimilero ya haina zengo ya vaya ya dom tsungula de mhulia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est normal la mia, t'es une mère, c'est normal si t'as de la peine, t'es une mère, tu vois bien, ça te fait du mal, parce que oui mana, yamba halozwa ni mzaza hai, mzaza hai hamloza, haukumbi, alibe mabani hai, je yamba se, mzaza hai waide mreke mrumme, shasuka kawa imanzani darange mrumme, suka kawa de manyanya darange mrumme, isha yamba mzazi wa mwana, ya kaubidi ya hime, ya fugesha namboda usuki ya kaumloza, ya jafugisha namboda ya muhimilie, shatso yamba mzaza hai mwana, diarenga c'est normal. T'es une mère, ouais mzaze, wazaya, walela, ça te fera du mal la mienne, c'est normal. Nyezi munarniki khatima njema ya Rabbi. Nyezi munarniki musomema ya Rabbi. Liki wanadamu wa unazirisa ho. Liki wanadamu wa ukoza nungomia madazino. Shado womba mnyezi mgwe mzazo yatijiwe. Do womba mnyezi mgwe mzazo yatijiwe. En tout cas, nyimdo TikTok, kanyarima 200 quelques. Yekanga wandu wajuka upara. Waonesi zera aizaha. Zaho wazaze. Bon, on ne prend pas des appels. On ne prend pas des appels. Parce que Dieu m'kinishia wangwaronge makalima temzazo malani ya diyo anzachila denai. Na sekata juanza ya chiwe. Joba Mwenyezi Mungu malani kaudo ya diyo. Yemzazi ya venuhe. Haukanga mjokeka mzazi ya chiwa. Yabo yotu des solutions. Yotu des solutions. Tu vois? Kama imbisho zaibu zaima Islamu kama mujibu wewe Isa Maulana kamina mafundi wenji na wetifundi kawe fundi wafundi sinema walo harmeti ya Marseille kamina mufti kamina mafundi wenji wanabia chiramu izo wamba onga sinawe anda kutukumbua wangu kutukumbua miji ya wangu kutukumbua zina lamu kwa sinema. Ok, désolé si je t'indexe. Ok? Tu rames. Dès que tu parles, tu rames, t'es dans le bon chemin. Parce qu'un goambo ya Josifanya yasi. Oui, cher. Goambo ya Josifanya yasi. Shamgo toza wizaime Islam. Islam qui? Yamba man santara, muslima santara Allah malkiyama. Tout ça, je le fais dans mes lives. Tout ça, je le fais dans mes lives. T'es pas intéressé, tu bloques. Tu bloques. Nyesi mgunarnike khatima njema. Nyesi mgunarnike musomwema. Haukaya haina nogo uzambao. Hamaste, watina ujua mnu. Watina ustahimbu ya bo mnyesi mgu ya uhifadhi. Nana yo hujali ya zinji. Ya utso kontan. Nende ya jiputso barini ya tsunge. Ya renge fungu jinjianwe. Na sabuni nji ya jisinge. Eruhu ya haeke tranquille. Shamga tijibana dufanya mbatani na maviti. Parce que tout ce que je dis par Allah. Comme Njokaya Kenauka obligé haini mtu yake konta nizo namba sha luambi wazaza hangu wajisteh wajisitir wafanye namna ya ukaya ribaki harmasitaro malahoni rana huja mjia renge shababi ikaongu jokanzi haukasi mazababi rijihanti na hanywambi za ukati monziani winji wa hatu si mazababi si ukati luhamba olatireme kera beni mademi kauga mdeblokeo
yabonga nyimontiani ngamwenda ukamtsujua na mjisitiro ndo ukana baraka na mjiste honda ukana baraka na mdojo ukaezinka zinonda ukana baraka nkera be umrunda tarenge mrume wa hemwana. C'est pas normal, c'est honte. Inyo hamba hitima abasatsawe kutsusubuti warongowa kutsusubuti wapate telefoni hudi wazaka un jour izo ufanya udaone mrume wa hemwana hao un jour ngazo uchulani abasa kutsura ponde telefoni zabari kutsuju sa zabari pourquoi tsore jeza ho Marseille ngoba kiturki abonga na mrume emrume hendezaye katsuhulida uchenge hendezaye ye mwana hao ya jukauba kisedi pate hauke mwana hao kana watse mrume isona mbiamba désolé, je préfère rester avec ma petite fille, je préfère rester avec ma fille. Gamsa wobo tula munibaki damine mwana hangu ole ya ubaki damine mtsatse uo aide ubaki damine mrume ya una ukagodo ala lede na mtsatsa hangu. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema, Mwenyezi Mungu arunike mwisho mwema. Rilawele penzo la aibu haukandilo hamba penzo la aibu homdukana penzo atendane nge mrume wa hemwana. C'est déjà signalé, j'étais sûr. Njaparo hamba message TikTok yenda hata ya timu izona botu signalé déjà 5 minutes et quand dans 5 minutes ça va couper tout seul. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narunike sitara. Le TikTok, désolé, je vais essayer de prendre des appels. Yahoo Nademo le Facebook, Yahoo Zazoualovan, Ikao, désolé. Yahoo TikTok, ça nous ça est signalé. N'ampare Harmon numéro 07 73 90 17 54. Le TikTok, je n'ai pas de 5 minutes, c'est ça signalé. Il y a une page qui est affichée là, comme l'on se appelle, Yahoo WhatsApp, Mloban, pas dans le numéro de Jomnika Nivanova, 07 73 90 17 54. 07 73 90 17 54. 07 73 90 17 54. Mpare, mon nécessaire à Isahanyu, et c'est Fikira Sahanyu. Oya kamzatse hamandoi ya oze ya balie mrume wa hemwana wende wabaki Turki wadofanya ngo ikao sondizo wajivatsa wajivenua ye mwana hemzaze oi mwana lona 21 hasa confirme ya ukaya mzaza hahe kedene mruma hahe kwa msafara ngo Turki na bale mrume wa hemwana ambie mrumshahe ukaya ngo dorma hazi harma mji wa karibu yabo tulo hiho yende ya charge rongoza gaz kujofanya une semaine na bala dungana dena mzazi wa mzaze wa mzaza hae kwa Turki mzaze hajivatsa afanya appel video hakawonese mruma hae yesu rekodi ya hula ye mrume wa hemwana ha apparaît arma ila video haone arma ila video. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yarunike msomema ekaka mtsupara radio continue TikTok parce que la plupart des gens wabaki 2 minutes ya waba samtsipare ya waba samtsipare au kaka mtsupara. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema yarunike msomema wazaza hak wabakar masitara wado jistehi wado jisitiri wado jaya ukaya shinunga mjujwa hula shinu mtsuna ujwa hula mtsiru jemru mahemana labanunga bwana umevule madebatar uko hanza wende armadaho wende walele daho lapia kabwana umehamada wao wanza wende armadaho ndo wale harmali daho lapia shaka jajwa kanga wazaze ukaye basi hao ohanza wende wale oani wanraume wa howana sasa nusijiri siparo fanyishia alizamba plusieurs fois ya wazazi wa eseye warenge wanraume wa howana hao na wazazi kao wa eseye warenge walale ni wanraume wa howana hao yori zamba vanu imzazi woi ha eseye hafanya zila yanze wakati kao mzazi hahule mrume hemwana hai
gari haule mrume mwana ha yo mhuli yanguo yo mgate shabasa de washida wa ile wa fami ebala pourquoi ka lo mhulia hende hajibatsa badadungana dene mrume wa he mwana wende Turki na bale mrume habie mrumshia ukaya kama ndo nafanya haz kama nafanya une semaine kama johuja haukayo haz ndo aniveha hadi wazaya ukaya Mwenyezi Mungu utsena zimshindao ujojo hubatsa mzazi ikawa utsouna tahaya Mwenyezi Mungu akaujaji amwaibishe emrumaho yaone iholoteli kanga wadaona yemrume wa hemana holoteli subhanallah. Mwenyezi Mungu anike hatima njema yarnike mwisomwema yarijaile heri na baraka likiwa nadama uhimiliana hanjema na usitiliana ze lepenzo ndobunguza haukaya shinsha hawa deshatsonga wenchi wa babaiha rawa baba rawa zaze watsoshida wajilimite shahawa shawakansi wende hata apo ya ujipata aibu we mronzo hapa ya para participe uko. Allo allo para participer. Wa alaikum salam garushilia. Naam. Banu programu za mweka ulo za fanyishia baada za wori zinu rongo ikao zo nziro hapo. Harimaye dini kwa jumambaru mwasisi wa wanadamu. No harimaye dini angizo nziro ujua rambe longo hamada zinu ikaondefanyishia haukazi nungo ikaonga zendao harimazina na zina hiyo nesukana ngarijoze hadithi wakawate mnusujua ya ukana ngelazimu zishuhudiwa ni wanuwali alafuze nongo zinu zijia na Mwenyezi Mungu wa mweseula surati Nisa ikamsu msashida nahi haga ukana والذي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني Mwenyezi Mungu rambi ukana hena mrikonge na mnumshe rani mnumshange mwinyi bali yao hajahende tukani shetani afanya rongo wa manazinu Mwenyezi Mungu ahabaukana fastashidu na zishuhudiwa 4 minkum zaidi wane zishuhudiwa ni wangu wale ando wenu ni sinongo nyangu banuga mwishiao kaga mwishiao na meteze cœur imarangu s'il vous plaît sallallahu alayhi wa sallam na meteze cœur na sofwa na besoin ya ukarende imashi halafu baada ya yao Mwenyezi Mungu arambiukana na shuhudiwa nduwane fa ishailu ikawa nduwane wala wacha wajua waono zilongo zile ukazi ndongo zinazifanyishia balia wengu tswaba kamtishia liki ça se pourrait que c'est toi que tu attends pas hiyo definition hata yatawafahuna al-maut hata yafe wanda wawe chini kidogo kana umrikao kesare ndi hashunga ifadhi au yajala Allah lahunna sabila au Mwenyezi Mungu yafanye suluhisho ya umre daraja nyingi na yambike akaja hapa Mwenyezi Mungu yambike masoitenga china ama ndio jere jawabu na kaujani haya hii walimbanga hapara o telefonini angalia kamera wasiuli rahe maana havirodi ngoni kasu yukane da video haviribana abunono adunga ndaena wanda Turki kajambie maana akayamulie ndio ya kumuli alitamondokana mtunene na utamanie sha rongo ya ukana bano zimupuru ndino ziburundi sikaritsutwa nakyomuramba ngarijohura mazambi abule uishia imarangu bofu somahani fundi une minute mdaukana baraka ikahuishia ye Burundi ye confirmation ya Burundi on n'a pas bien confirmé que c'est sur ce Burundi shazankilizaho wanadamu nzazi wadungana dawene mwanahe idani ye mrume wa he mwana ikawe mrume wa imfanya hazi
hambie mru mshahahe hukaya ngondo hazini arma yuseme ola mzaze hadunga hambie mrume ukangondo afanye ziazi yako ufanye commerce hai hende hapare mru mahahe apel video yuhundi ya ukaya vale mwana gedena mzaze harma loteli ola mrume hakaptuire reka wakahonda Burundi yo apa reka ti Burundi shaya mrume wahe mwana haho umbaliye watina wambie fami watina wambie mwana he mruma mwana harma loteli nzima na mwana wahe mrume wahe mwana haho eizo mwana da muhaba ngera belangu wakati waoneha wakupe telefone he mruma upara wa utso ujusa yabo mwanadamu hingi bwana tsinjema shahani mdulo na hiki wanasi wanadamu bwezekije turafu wanu ngarijo ambaze nongo hizo wanu mimi nsum defande mzaze shanga mwonozo wahere charima ukabalo linu charima yambika olo zero ikao enu yolishia utungu jolani chakuna mwazo na beukana sisi wa asaya karijao na zelongo zinu zinude kwa siweka onda rizika zao garilaniyo bofu garilaniyo izoralaniyo de izo mzazi yafanya yarenge mrume wahe mwana hahe yambali ya hoda msafara ya ziha yatwambie mrume yenda yabakida ene mrume wahe mwana hahe loteli ye mrume yatwambia ye mwana iso di zoranda ho uwo mzaze shetani ye mzaze wabafundi haonesa ya ukaya ye mzaze pervers mzaze yafanya msafara ya bale mrume wa hema na wenda loteli ya lodena loteli na ba mrume hema na bie mrume shokaya gamodo hazini no karatibo fundi sevre yamba ikamru iganzori woneyo njia ya mazahidi wane hunu komori si wa komori si kardonayo njia bo ujawanga onesa ukaola viole ola fanya jazojo ambishia kajaparo lona yo njia yolawa shaho hamba ukaya ye mzazi wa hajipasheo hofikiri sheitrendo like mdukado vana shofikiri sheitrendo yo wanadamu onji 90% wajoshi fikiri zikaanza na mezinu ilini jinambe solution au katsuwa hajikweze vanu mzaze tuliye hajikweze ya solisea andani lukane mrumshe ya pale wa hazini ya mrume ya tunde ya juwe kemrumae haja ngwendo hazini yode ya andani yode jurini kayukana mrume ngwendo wa hazini ya shindi ya mparise wa ule taratibu wa parse mzaze ye soliseo ya vili lukana wapare polisi wamukana ngabo muturi yenda kwa yajara zimekea rantre kajarantre ngari msaha uno karitumuona yefa yajara ikana semeni sasa ngari ndo rasa mwa yabo hiyo solution na kwanza ni porte sha ila ikaundo wano warimwaze komanteri neze pundi neze ndini aningari jomunga madhambi haukakari jaziona na vanu otokari mne madhambi gratuitement iyo yonziro Nyezi Mungu nikamuso mwema Nyezi Mungu aje ili kainu leson yao wanu ikaudo wabaki bali ya yao tura ilazimu wangu wale kauni kuwe solite kauni kuwe sije wambie ukana na ilazimu ribalansi hawe zilongozi zitaziwa balance koma njaelewa balance koma bafunji balance koma bofu amfikiru kaya we fundi mda ukana baraka gojo ya ukaya wode ujona mbia ya ukaya yekanga mvumbo ye miji ne wanadamu wanize sura na wafe eske nsina madharo ha Mwenyezi Mungu yekanga mtu wavumbua eske nsunda thawabu au kanga mjo ya ukaya gamjo bofundi gamjo mda fundi ngojwe mara nguba fundi mkana baraka fundi ngojuo
fundi ngo juango ngo zijuango ukaya wa ummati wa mtume depuis à l'époque les années de notre prophète Muhammad hatema sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haunesa minju za nazinji na wenji gwajatoka ndaye au wenji gwajatwamba wede mtukufu wamtabisha wamua izo minamba dans le réseau wanenizo mitulamu kantina kaushida nshange zelozo wako modontipia ngabo waikawa joishia watujoishia babaike mtume hajaba no basa ngufanya wahi na utoa ngusiswa wahi ngufanya meojuza wallahi wenji watujwamba weti mtume na hata Mwenyezi Mungu Jabbar ngabo ambao yeti Mwenyezi Mungu wala kato exist yabweke na utonga izo namba au kaka tu changer ngabo zichange o Mtume sallallahu alaihi wasallam harambia hadithi ya ukana uzisema sahaba yae hawambia ukana atadruna malghiba inga mjuwao yefasiri ya ukalizi namnaje vae yema sahaba wadaza wamokana karisujua ya Rasulullah kayuwa adabu ikaulu wakaniyo vae Mtume sallallahu alaihi wasallam awambia ukana dundugundu wa mana ya Muislamu hanungu rikao mjuibibanizo alidukana kungu mananyuwa Muislamu nezinungu zila kana uchiliweka kauzama vae maswada wa maukana ya Rasulullah araaita in kana fi akhi ma aqul yego nochi kumtume kabala mwanama unasema yemwizi na baada yemwizi na baada uislamu ni mmoja kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amkana in kana fi akhika ma taqul faqad iqtaratuhu ikazile kauli ambao usoniwe mananyuwa bana ndo muzilage nizo ukamba yemwizi na baada yemwizi ya huyo ni fakiri ya ukalia abumkalia وإن كان في أخيك وإن لم يكن فيه ما تقول كذلا نميك أولو وماو كذلين منانيوه ولا يسميسي فقد بل أدو أرماريوا يمكان فقد السباع يمكن يعرف تنفشي ofu ya ukanza wasulida batansuelewa ukanza wasulida ubafundi soma anda ugansondo chuma ukanza wasulida tawanikaze hadifizo ye ani ukanza wasulida baswafu amundana ni wasili na ukana abantu harimana hadisikao lori yamao yanu abantu ngari njiyao harima riba bofu fundi hamastehi gamlitsina nuhambie hamastehi mda ukana baraka fundi gamambiyote na hamastehi fundi ustad gama fundi gam aminia ukaya bofu nishila mkana baraka fundi nishila mkana baraka fundi s'il vous plaît oh signal fundi nishili evangu mkana baraka bati ushilia ah vraiment c'est pas facile fundi nishila mkana baraka bati ushilia gamfikiria ukaya bo fundi kamina mafundo Mohamed Kassim fundi watu le muftu lo na mafundi wenjo lo nu Faransa lo damina au Marseille gamjokaya ze halisi rizamba o zaeze famizahatu warambia o garamba d'une manière hamastehi wewe mwinyi bona hupara imrumshaho ya nambia zembi wa mrenda na hupara mprive wewe concerne au kai mrumshaho kana unambia rogo njebanu zambe bari hanambia eka hanambia nganjo hupara wewe amprive hadisi yeka hunira jete wahingri ni ujabara yeka tijamu usta ukamiti uvumbua gamjorongoa d'une manière hatawelewe ukaya izo urenda otsinjema owenji wajokaya zinuka zirendwa zinkazifanyishia haukaya izo rirenda unizoramba ongaramba wanada mwele ukaya izo warede mrumshao izo warede mrumaho nsi ubinadamu izo mzaze we yafanya kutsumjwa we mzaze ndo wewe kutsujwa mzaze we yo mjondami nane mrumahahe nane wanahahe eka wakati wa mfumbu wa maudu waondao c'est leur problème j'ai condition ya hangu gamjorongo ntina mfumbua
jamais de la vie. Utidua zekawe fundi na wewe hulanse kalima hapo hamba ukaya vomie mwavumbue mitula mitsosa ukale kalima la uvumbwa na la uonese mwanadamu ohangu yo kalkiri himesta hikao na ne yaunda do urongowa hata ye mbaba ye mzazi ikawe mzazi woi izo yafanya owinji yamba vwana tsinjema haonesa upeu horenge mrume wa mwana hae ya mkidnape watata ya mbale huenda Turki ne mrume habie mwana hae mrumshahe ukaya ngwendo tulo haruma hazeda fanyo yuseme ola mzazi ende hula yuhunga kagedena ya mrume wa mwana hodani rango siku uo hazimie telefoni ya ikaka wajaka fitna wallahi mzazi joka apate telefoni hajeleza shara ili ya topata kena uzi wanadamu hofikiri nai wakeka kwa dhani karadibo fundi na izo nambao ni wamba hasibabu ya Mungu nano wakomori wa change hamastehi bangono wanadamu wenji wajohar mazerezo wapua oshewo wapeno mazina wangu na mijia wangu na mdohea muharongo za subinadamu wadofanya mbari kwamba sitara shamima alhamdulillah haini zo nambao vanu kuna ujua yewe mumdamu ye mmoroni ye mbangwa ye ndawuse impossible fundi maraba menji zomba vanurishia maraba menji Maraba menji salam Mwenyezi Mungu anike hatima njema, Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema, Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanadamu wa sitara, kwa wanadamu c'est normal, wala fundi kwa uli ya Mungu, haone ya ukaya c'est pas bien, ubaki dans le rythme, ya ubaki hamanieri, ya ukaya ridhani, na ini mwanadamu lona wa hikma, uelewa ngujo ya ukaya c'est normal, wanadamu wakema perturbe, ukaya mwanamme, hambie mru mshahari nrabo ukaya ngodo armahazi ya nsemen nzazi hambie mru me ukangodo ya ule zingu Turki hedi ya hundi hangolo teli da ene mru me wahemwana eizo manadamu mabaji eizo mru fikiri hindu Mwenyezi Mungu ananikuwa tazatu sitara wado jistehi wado jifikiria wado jwa ukaya ye kama nale mudu anzaone ukaya zinu so hunre ewa mraji na ngojokoza utisifanyo waha mlikao hende hata haundu namna ya unjia hosoni ma ye mrume wa hemana mana ulona venchina ewe mwana wangu jokaji yabo deja samenye mwana akili amenye mwana cerveau e mwana kujoenga mzaze e mwana kujoka perturbe wakati kao wastahamili hakubali ya mrume mkomori kacharanga mrume njeni ijahar mapwe ikao fasi kao hajuha ula mzaze hajuhane mwana ne mrume wa hemana wenchu kwamba ukaya kejabidi ridhani ena mnacho anda sujodwa ni wakati kao hambalia hende sahe hambalia wende Turki hauni hade na Turki wauni hali hoteli subhanallah koma mkomori ya sujodwani roko hamandizo yamba zina riwone mazahidi wane ndo ya paro na yonjia hau mazahidi wane mnukomori nabozo ambishar mazerezo ukaulaha viole ulafanya jao nabo kabajala mazahidi wane wasiakikisha yoke na utunga kakarizamba kakarzilani mzazi hamando hii umuhimu Mwenyezi Mungu na uvenue uchezaho utichiwe utichirande nai au kamrudo panse au karangutso ujibu tsorenga yabo mzaze usahu jifitinia onesa ya ukaya ukaharuma rongo za kishetani ukaharuma rongo za kiupeu warenga mrume wa hema na mbale wendezaho re mrume weiti mrume ra mzaze eti mzaze shani helizoka ya wandu watata hatu na ruanzize ruombeleze dua Mwenyezi Mungu wa hifadhi sitara injo malahoni haukaye dua mwado Mwenyezi Mungu nanike sitara ya hifadhi haso mtipia wanza rabbal alamin atampaka de yabo boum longue vie à vous mbaba mrume wa hemzaze haukaya c'est comme ça il y a des erreurs on est des humains emrumsha hazifanya katujua inu hitima katujua kana problemu hindri we mwana Mwenyezi Mungu anike mwana ha mwana mshero hoku na usubirifu na mvu ya dojokaya
sarif shetani ngomalani honti pia yo ujua umenya yo ujua usakaje yo ujua utafitna Mwenyezi Mungu namnikane usubirifu yamnikane roho kuu Mwenyezi Mungu avenwe mzazi hoi insha Allah malani kaudu yaliyo wanzai rabbal alamin esamado nguna jale kange na muo kajajiwa hauya jikaza vanu dene eshababi hoi fundi ajele za ukaya vomie mwanamsha paro hazini ya jokaye mrumahahe gondo hazina ukatuenda hazini c'est à elle qui peut faire parce que hauya pare polisi sha kwa chapara polisi au kawajua ukaya c'est une grande erreur une erreur nziro ukaya mzaze ya unrihelo teli da ene mrumme ya bono ka namnaje wachoka hoeda wabegwa undu pare polisi na bongo wachoka mzaze hafanya teli harenge mrumme ye mrumme wa hemana ngwarumalo teli mrupara polisi shade kam mzaze hende msafara waruka jajua tamba habari logoza jiri katsuone shamzazi ya bange loteli da ene mrumme wa hemana kwa harmati ya kijeni hawate plus komanga tuko para polisi watsa hinri wapare polisi wabe ukaya mzaza hatawa no mzazi hatawa ha expre katuju se telefoni ha expre hakupe telefoni ha expre haizimi ha expre Mwenyezi Mungu anike khatima njema na mwisho mwema likiwa na demo hansana duniani Mwenyezi Mungu anike sitara wazaza hatu wadoshida wanane shahawa wadojo ukaya penzo upata mraibu mria ya baki ne mrume shatu dunga bekudungo majweni hata namna ya ndata mria renke mrume wa hemwana fulema seante Mwenyezi Mungu anike sitara mwema la yako inshallah hata mpaka dayabo boom longue vie à vous.